Assam alone pen ke highway towar pen ta fighter aircraft, commercial aircraft, aeroplane, helicopter lahai ta pasunun po highway long la pen highway pen mat pangjarun po. Yes, inke already testing lahai ta juk elo inke pini Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi alangli aso towar phan mat aso highway phan ing pupon po. Inke hala dak Honorable Prime Minister of India alangli ta leng elo inke hala dak alangli mithang mata aso highway long fighter aircraft pen sigi sun. Inke munit tum ke lang bang ta dupik asap so ke cheng na pak lang pula det chethana konat adim long lo aso a highway phan salam la pen ko anatang kap pen lo la pen kopi pon lo dak selam nang kok highway long konat adim long lo selam pon puk la hatang tong chin na ke cheng sap so pak lang pula konat lon tela so highway do pulo de highway do ke Moran puisi dim do Dibrugarh district long hala dak bypass adung National Highway 127 hala dak si la so emergency landing facility puta pu la so highway phan highway kam runway puna tum chini bang do ta mine runway mane la aircraft ke pas sun la pen pangjar dim phan ke runway pu lage dual akam da claim lage dak gari la ta solai me back me gari la ta dam me pen aeroplane puno helicopter puno mate aircraft puno fighter aircraft la ta pasun me po la so highway long la pen pangjar me po inke la so apine a highway phan pini that means 14th of February 2026 arni around 10 to 10:30 apor Honorable Prime Minister of India lang inaugurate pon elo inte la so towar selam phan kwalo tangkanang inke pero la itum normal gari vek highway towar hala pen la same riti ma kali la so atowar ke tang pik mate la tuma engineering ke preko inke la so moran adim long sila so highway phan selam pon a distance ke total 4.2 kilometers a distance do la so runway ke selam pon mate emergency landing facility buta pu he inke la so adim isalam phan ko ano tangkanang purute 100 crore budget matel ana tangka pansi laso highway kam runway laso emergency landing facility aphan ke salam pon lani clear lo ente non chini nang technical aspect salam chini nang di laso a highway long kwan an akhar di hormulo pasangun po di lata chini nang lapen koson no la so dim la de chin lang la so atowar ke 4 lane atowar de sida 4 lane highway pusita la dak bang ke divider ave ang bong itum usually generally pilo thegong long highway long divider du 4 lane long hapu 2 lane du lapu 2 lane ang bong pilo du we find divider in between right sita la long bang ke plain divider ave athema divider ave dera joine bang ke divider dolo pulote aircraft ko son la pasun poke aircraft pasun phana dim the unang ji kalima la an dor hai 4 way to long sufficient hai sita ang bong yung si divider du kok te lage tong der po accident der po di crash der po asi ang bong mang ke divider bi engke akung na thu bang fencing do la son emergency landing facility to war long hai so that mane kapre chaino puno munit chatum ta bang ne lo hala son phan fencing ta bichaniti engke la son si bichan lo 4.2 kilometers 4 lane a highway long si la so adim mate la son emergency landing facility salam pon inke la so to war long ko an akhar di hormula pasunun po mate a capacity ko an lo ko an akhar di hormu ar chagon pulote 40 to 74 metric tons akhar di hormu na dak ar chagon mate pasang un mate pangjar un la an capacity do la so moran emergency landing facility mate so runway mate highway along inke ladak fighter aircraft punon mate sukhoi puno rafale punon di hercules punon high fighter aircraft pa sunun po commercial la cargo punon di la aeroplane hai tumche thap aeroplane punon la boeing la aircraft helicopter la ang tonta pasung ta unji landing ta unji la pen take off ta unji
लाना कैपेसिटी दो दैट मीन्स लाइक इसी पुडामेट बोलते एयरपोर्ट टेंग है एयरपोर्ट लोग को आनमा a capacity do la pasun pangjar a panel la son same a capacity hala so a highway la so moran a highway long ta do la ke apara asam tu do de la pu Dibrugarh district long do hala dak pen Arunachal te bok hello ke China ta hala dak pen hello ilo non bang chini nang la so highway ku pi joni si salam nang kok lo pine ale duji mala pen pulte yes ale do pick la pen important pick bang ku pi pilo la no la so moran la so highway pen China la LOC line of control hala dak pen chete bok hello international border China pen around 300 kilometers back sidu inke lapu Myanmar penta around 614 kilometers back sidu boundary Myanmar pen lapu China international boundary pen inke jongsi if ron chedan lo pulote China pen suppose ron chedan mate Myanmar pen jongsi tum ron chedan dut pulote aircraft pa sunadim la pen pangjar dim ke important pick ang so many chedan aircraft la important pick ron ke high fan ke inke military mate arms ammunities la high transfer fan mate army la high fan supply fan suppose China long la China tum attack dulo tha India fan ko border long military army la high supply pulote aircraft pa sunang ji la dak pen missile puno pin supply fan puno ke chedan hormul high bomb som pin supply fan aircraft important pick aro la so dim pen attack dam lo te Arunachal hapu ke sob China pen border rang se inke Himalaya ranges long sto inglong to big big inke hala son long ke aircraft pen lo te chat pg ke leng unta ta pen ron ke chedan ke high phane Indian Air Force important pick mate military la high hai mate la aircraft important pick missile ke aphan pro la hai phanta important pick hang jan inke apar asam long ke mate itum la China pen border dung te bok terai ke la son aircraft landing facilities hai la son adim compik non lang non te bok terai pilo non Assam long la pulang am pulote Jorhat long du Chabua pini Air Force Station du Dibrugarh lo la pen Putin Sukyam long thom baks du inke la pen non bangke long prile hai lalo pulote mo by chance hal hai suppose la Chabua Air Force Station puno mate Jorhat airport puno mate la Dibrugarh airport jong si Chinese matum la China tum jong si nang ab dak dat pulote aeroplane pasun mate helicopter pasun mate pangjar la hai phan adim alo aprega biluitum te bok terai inke jong si lon la du kolo mati non la du kolo la dolo pulote hal hai phainu laps dai tum highway pen mata pangjarun po mate pasunun po la dakta inke la dak pen dai tum che danun po itum enemy tum pen mate itum dushman tum pen China tum pen puno mate la pu Myanmar tum pen chidan pusita suppose de strategic war lo so location ke mate la so dim ke inke te bokhet China pen da 300 kilometers back sidu ke 300 kilometers cover phane aircraft pen Rafale pen puno Sukhoi pen puno la hai pen alom de chok inke important o strategic o la so dim la so joine si main ke hala so target pen mate hala son ke matha pen si Indian government ain pen mate la Air Force tum pen chera pen si la so dim pange ke salam pon main bang ke la hello bujilo inke la son attack kaprekta le do la non la Assam long ke flood la hai do big big di flood do hot jong si pe ne emergency la pe ne hormu ke cho hormu puno sang puno sok pe ne jat sita hai la son hormu jong si tum apar Assam na tu supply dam ji mate China tum la Brahmaputra na pen la China pen si bang mati di inke la tum jong si lang nang lup phak lup lu te ekdom lang the dut po inglum la po inke hala son hut hormu son mu ke cho hormu sang sok jat sita hai ke cho hormu lai supply choi peri lai supply pu sita joy po itum hala dak highway long mar pas sunun po inke hala dak pen long pre dim ta supply thun po la hai ta le du inke main ke la hai military aphan hai ke chidan la hai phan mo in future inke non langoi China border dung arai ke non long flight lang tum aircraft pasun la take off la pen landing adim sita China na thuge lan su se long fall back do at least ke kom nai lo as per Air Force military intelligence long kam claim inut Ranjit Borthakur pu alang retired lo non ke alang ning je tengti alang pulo China thuge ason pasun la pen pangjar dim do inke la important pick jong si bang na attack du pe tuma dead nang chirai dead pulo pulo inke lahai phane non pen prepare ni mate actually lahai ke
Aprang man sidun et nang po polo sta ajat sita non selam pon la bang churu nang po government of India phanta kali pulte bang attack dupa bang tum Assam da vidata hai Arunachal da vidata la notice nang pon pi deta hai sidan lo pulte mate mo nang chirai deta hai di asi lahai lang et pen lahai joini si laso moran laso highway kam runway bang selam pon reason bang ke lahai lo okay ante la first time lo ma India lo selam pon lote adhok national media tum da ningje pon la hello first time lo India lo put but la tum ki puta chok che alang tum research pam me det bon tum lang pam me det bon Rajasthan long hala da ki se district do aso district men ke Parmarpur national highway 925A hala so dim long ta 3 kilometer distance hala son highway ki salam pon do hala dakta aircraft pasun un pangjarton Rajasthan में Pakistan city boker mati ऐसे हाला dakta lahai joine si hala dakta salam pon lo enke hala hello India long fast highway kam runway lo hala so adim aphan inaugurate pon mate kang pu pon ke 9th of September 2021 aninkan hala dak Rajnath Singh defense minister la pen Nitin Gadkari road and transport highways minister hala tumsi kang pu pon enke hala hello Rajasthan long hello first la pini la son non moran itu Assam moran long selama son highway emergency landing facility salam ponceng northeast long India long fast kali maximum na national media tam ta mistake do pick atum lang par media ne pine but ni min ahok alam bange nang tum hang than pon tela son ak thaka dim Assam long prek dim long ta son highway salam pon lang ma pulute yes along prek dim long ta selam ponji pusi ki pu ke pu hai non la bange first lo hai non la so phira lo practice salam jimni aro do ong me ong lo kalima athema nang tum mathanon jongsi ron chidan lo bolte Chinese tum bolte China tum da pilo claim ke lai tum da target ke main ke chidan hut ke airport la air force station lai si la tum pai nu dak lai pai nu lo bolte la tum aircraft puno lai pang jar lo pasun ni lo tum chini di achu last operation sindur itum India pen Pakistan chidan hota Indians tum pilo claim ke Indian air force tum hala tum Pakistan long air force station si phaino dam lalo pulta tum main ke powerful na ke aircraft lo mode ke chidan hot yang song pen missile puno bomb up la son phana la important pick ke hal hai pasun la pen pangjar dim jong si abiderlo pulte ke remlo pule pudam na chok ron ke la si hal hai long si target ke la son pulte aru lan su se highway ne ke ang ton dim si salam lap nang ji bang lo sita lahan pan ke tangkan ang pigji he ang ton salam la bon sita ang ton salam un sita long practice salam unang la bang mata ko son la litum puji ke la pote ron sidan la hai joy chet po mu ke hai un phanda joy chet par pu ek the non lom ke non generation la son mane men non mata chidan du ta hai thang pu ek thi China pen already chidan tang 1962 ning kan ta tum chin ni already dang ni tu man la so apu thak kan than pen bang bom lo ke thang pu ek thi hai international geopolitics salam है मेन चला पता ऐसी लाहे के सलाम पॉन important उला पेन लान सुसे सलाम पॉन जी पुसी पु है ऐसी नंग थान फुलो इनके honorable prime minister of India lang सिकांग पु पॉन है हाला दैक yes 20 minutes aerial sota doji hala दैक air sota doji aircraft pangjar लाहे air force तुम लाहे तक lang पॉन hala lang et इतुम PM prime minister Guwahati bang tuji Guwahati dampo Guwahati dak bridge inauguration do inke prek developmental projects inauguration do ji 5450 crore back developmental project apini projects ta inaugurate ponji electric buses lahai ta inaugurate ponji mate lahai ta launch ponji pusi as per the sources chini pon asi nang than frilo bujilo pusi mathalo inke nang tum teng de pilol an susi dunang jiban nang ne la son aircraft landing facilities emergency landing facilities dunang ji di la son lo bolte ron chedan kaprek la international war jong dolo pulte itum ke hai joy chat po de teng de ma nang le tum pilo po comment lang tora than bajin thogela si chetong thuna next ne interesting content ma tipo okay kado